Watakuwa phambano khulwane hune ya khou gwiwa uri nedorobo Mangaung vho Mxolisi Siyonzana vha bviswe tshiduloni. Vho Siyonzana vho no ḓiponya vote ya u shaya fulufhelo khavho nga ṅwedzi wa Shundunthule. Naho zwo ralo, maswina avho kha khauntsela ya Mangaung ha khou vhuya a tsetsa. Vha DA vho bvela phanḓa na u ita iṅwe vote ya u shaya fulufhelo kha vho Siyonzana. Nṱha ha zwiṅwe, vha ri afho Masipala uyo a hu na nḓisedzo ya tshumelo. There's no service delivery in Mangaung. The government debt that's over 2 billion rand that was answered yesterday in Parliament. 2 billion rand government debt. No service delivery. No city manager for a year and a half. The ombudsman that's not even appointed. Bo ole mlamleli bebo Siyonzana ba dzhena vhuimoni havho navho vho tou bviswa nga vote ya u shaya fulufhelo khavho nga ṅwaha wa 2020 ṅwedzi wa Ṱhangule. Izwo bvelela musi dzikhanselara dza ANC vha vha songo takala vha tshi vota vha tshi ima na vha mahoro mahanedzi uri vha bviswe tshiduloni. Vha African Alliance of Social Democrats vha khou ṱoḓa Masipala uyo u tshi fhaladzwa. Every month there is always an issue of scuttling around by the administration to find money to be able to can pay salaries. So we believe that Mxolisi Siyonzana has proven that he is incapable. Because of his lack of leadership, there is no financial management in Mangaung. We had 2 intervention teams and we're still in the same position. Ṅwedzi wo fhelaho vha ANC afho dzinguni ḽa Mangaung vho ita khuwelelo ya u bviswa tshiduloni ya vho Siyonzana. Lihoro iḽo ḽo vha ḽi tshi khou ṱoḓa na ṱhoho ya muthusa nedorobo vho Mapaseka Muthibi Nkwane na tshipikara vho Stephanie Lockman Naidu. Fhedziha vha ANC vho ita zwoṱhe zwi re maanḓani avho u fhenya vote iyo ya u shaya fulufhelo kha vho Siyonzana. As the ANC in the region of Mangaung, we are not in agreement or in support of the removal of the mayor of Mangaung through the motion of no confidence. ANC has its own internal processes, and when a need arises, the ANC will do so without necessarily being guided by the opposition. Vho Siyonzana vha ri vho dzhena kha tshidulo tshe vha tsho dzula vhukati ha madandatanda a sa fheli. Vha ri tshiimo tsha Masipala uyo tsha mashelelni tsho khwinifhadzea nga vhashela mulenzhe. Vha ri vhone vhathu ṱangana na vha lihoro malugana na vhumatshelo havho.